kuMateyu 27 verse 46 emagama ayigcina lapho athi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni, ungishiyeleni. Inkolo, religion, isifundise ukuthi sibukeke sikahle, singambodi uNkulunkulu. Inkolo isifundisa ukuthi gcoka kahle, bukeka umuhle, ungavedi buhlungu nekukhala nekulila kwenhlitiyo yakho. Inkolo, i-religion, isifundise ukuthi noma uva ngathi intokodo yakho iyakulahlekela, ungakhulumi, ngazuthi usehluleki, khuluma lithemba. Kepha kulesikhathi lesikuso, sikhathi lakhona emavesi lamanye lebewuweva amnanzi wadwebela, ube nesikhathi sekuwakhotha ima ngabe bowunganikwa i-microphone, nawe ungasho amavesi lamnanzi. Mawunikwa i-microphone, nawe bowungathandaza umthandazo lomnanzi. Kepha sikhona isikhathi lesi sibonako kuJesu asesiphambanweni, la khona ungacabangi ukuthi emavesi lengidawahlanganisa alandzelane kamnanzi, ngidawuthatha naliya ngithi Jehova ungimele usiwami angiyokweswela, uyangilalisa emadlelweni aluhlaza, wendlala litafula lami embi kwetitha tami tibuka. Kukhona isikhathi la khona kungathi uhlaselekile, ulingise Jesu alapha esiphambanweni wathi Nkulunkulu wami, leni nje ungishiyelani, ungishiyelani. Lona ngumthandazo longeke uthandaze kahle emkhathini walabanye, kepha ngumthandazo lo uthandaza ngekuthi bona wena ukuthi uyati kuthini, nyalo ngisesiphambanweni, nyalo ngiyakubona kufa, kuyakhotha, kuthatha labadudane, kuthatha labakhashane, imithandazo kuzila emavesi lebe ngiwasho ukuthi angeke kude kimi, ngiyawukubuka ngazuthi awafuni kungisebentela. Le njabulo bengisolo ngizama kuyikhotha ngiyisho ngemlomo ngazuthi iyangikhweshela. Kuphumula Jesu langethembise kona kwangazuthi kuyesuswa njengengubo ebusika, ngazuthi ngibanjwa simo lebe ngingakasigadzi, lebe ngingakufuni kwaze kwahamba kwangivelela. Jesu esiphambanweni ubeka nanga emagama enhlitiyo. Ngala magama usho ukuthini Jesu? Usho ukuthi akusilo licala kwethula inhlitiyo yakho kubabe uNkulunkulu njengaloku injalo. Jesu uthi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani. La magama akusiwo amagama lasho ukuthi uyehluleka noma uyamgabada uNkulunkulu. Ngemagama lasho ukuthi noma lesimo sikanje solo usesihlalweni, solo unguNkulunkulu. Futhi lamagama akhomba ukuthi umuntu lova ngathi umcoka kakhulu kwedlula kulunga nekushintsha kwetintfo nguNkulunkulu bukhona bakhe. Lokusho ukuthi noma ngabe kuthiwa lesimo asishintshi akulengilutho, kepha Nkosi ngifuna kuva bukhona bakho. Lamagama lawa ngemagama lengeke ngize ngithi nginempendulo yawo, nami nginetinyathelo tekuthi hayi step 1 sinyathelo sekucala kuphuma kulesimo yenda kanje, kepha ngemagama lengathi noma impendulo yakhona ingekho, kepha lithemba lisekhona. Ngemagama lakhomba ukuthi solo ngiyamethemba. Jesu washo lamagama makethulwa lamhlabeni wathi Nkulunkulu, lo indodana yami lethandzekako. Kepha masekalapha esikhundleni sekuthi ativele kufudumala kwababe wakhe sekasesiphambanweni, asusa asono selive, abukeka asono
kwaba ngathi babawakhe uyamshiya uyamfulathela. Indodana yase iyamemeta, Nkulunkulu wami ungishiyelani, ungangishiya njani nyalo? Lesikhathi lesi sikhathi lesingasiso sekukhumbula kumbe sekukhotha nje tinto ngoba uthi khumbula religiously, kepha sikhathi sekwethula inhlito yakho kuNkulunkulu. Yethule injengaloku injalo, akukho lotakushayela tandla, akukho lotakubongelela. Yethula inhlito yakho kuNkulunkulu, bethule bohwayi bakho, yethule imibuto lonayo. uNkulunkulu wakho, ngingasho lamagama ngithi he will understand. Utawukuva uNkulunkulu, unayo indlela. Ngeke uhlale ulenga kuleso siphambano. uNkulunkulu unayo indlela yekwethula, yekwedlulisa kuleso simo leso. Uchubeke umkhonde ngentokodo enhlitweni.